secretive nation? This question has Ntangiriro Korea yari igihugu kimwe kitagabanyijwe kiyoborwa n'abami bitandukanye birimo ubwami bwa Gugeriyo, Sira, Gugeriyo ahizina Korea rikomoka na Joseon. Mbere k'ico cyayo kigabanywa Korea yari igihugu gifite umuco ukomeye cyubashywe cyane muri Aziya y'Uburasirazuba. Mu mwaka w'1910 Korea yigaruriwe n'Ubuyapani. Abakoloni b'Abayapani bayiyoboye kugeza mu 1945 bakayikandamiza cyane rwose. Abanyakorea benshi barishwe icyo gihe, abandi barahohoterwa, abandi bagirwa abacakara mu mirimo itandukanye. Ariko ku myaka yagiye itambuka haje kuvuka abaharanira ubwigenge nka Kim Jong-un wamamaye cyane kubera kwitwara nk'inkorokoro mu ntambara. Nyuma yo gutsindwa ku Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi mu 1945 Korea yagabanyijwemo ibice bibiri. Amajyaruguru yatekwaga n'Abasoviyete hashyirwaho ibitekerezo bya gikomuniste, mu gihe amajyepfo yatekwaga n'Abanyamerika bashyiraho ibitekerezo bya gikapitaliste bashyigikira demokarasi ishingiye ku masoko acururizwamo. Iyi nkubiri rero yatumye Korea icikamo ibice bibiri ku murongo wa 48 parallel, biba intangiriro y'urwango hagati y'ibihugu byombi. Mu 1950 Kim Jong-un umuyobozi wa Korea ya Ruguru yateye Korea y'Epfo agamije kongera kuyihuza. Amerika n'ibindi bihugu byahuje ingufu muri ONU byagiye gutabara Korea y'Epfo, mu gihe Uburusiya na China byari inyuma ya Korea ya Ruguru. Intambara yamaze imyaka 3 yahitanye abarenga miliyoni yose, ariko nta gice na kimwe cyari kiyoboye ikindi. part of the peninsula under Soviet influence saw the rise of Kim Mu 1953 hasinywe amasezerano y'agahenge Armistice Agreement, ariko si amasezerano y'amahoro, bivuze ko intambara itarangiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Kim Jong-un niwe washinze Korea ya Ruguru nk'igihugu cyigenga mu 1948. Yashinze ubutegetsi bukomeye bushingiye ku mahame ya George, ubwigenge n'iyigenga byuzuye. Yaciye intege abanyapolitiki bavuganwe n'ubutegetsi, yubaka ubutegetsi bushingiye ku bwoba, ibikorwa bya gisirikare bikomeye n'imvugo y'intambara ihoraho. Yagize igihugu cy'ingando gikingiranye, ndetse yewe cyimika n'umuco wo gusenga umuryango wa Kim nk'uko abantu basenga Imana. Nyuma y'urupfu rwa Kim Jong-un mu mwaka w'1994 umuhungu we Kim Jong-il yaramusimbuye, atangaza ko ari umuyobozi w'agaciro kadasanzwe. Mu gihe cye igihugu cyahuye n'inzara ikabije, famine yo mu 1995 kugeza muri 1998. Iyi nzara rero nakubwira ko yahitanye abarenga miliyoni. Yakomeje imishinga yo gukora intwaro kirimbuzi nuclear weapons no kwigumika ku isi yose. Yabangamiye cyane amahoro mu karere, by'umwihariko akora ibizamini bya misile n'intwaro kirimbuzi. Kim Jong-un umuhungu wa Kim Jong-il yafashe ubutegetsi muri 2011 nubwo yari muto. Yayoboye igihugu mu buryo bukomeye, yishe bamwe mu muryango we nka Jang Song-tak wari nyirarume. Yanga ikiganiro n'ibihugu byo hanze kiretse we ari we ubyifuje, ndetse akomeza gukora ibisasu bya kirimbuzi. Yagiye agirana ibiganiro n'Abanyamerika bayobowe na Donald Trump, Korea y'Epfo n'Ubushinwa, ariko nta mpinduka zikomeye zabaye. Korea ya Ruguru iracyari igihugu gifunze, abaturage bafungwa, bakicwa cyangwa bagashyirwa mu nkambi zizwi nka gulags. Korea ya Ruguru rero imaze kumenyekana cyane kubera kwizera ku rwego rwo hejuru iyobokamana umuryango wa Kim. Itumanaho ryose rigengwa na leta, nta bushobozi bwo kubona amakuru yo hanze. Kwigenga by'umwihariko uko nta gihugu cyinjira cyangwa gishyiraho ingingo kuri Korea ya Ruguru atari leta yabihisemo. Kwigomeka ku mahanga, cyane cyane ku mahanga y'Uburengerazuba barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru yo muri iki gihe ikomeje kugerageza intwaro kirimbuzi. Iracyafunze imipaka kuva muri COVID-19 yatera, ikomereza ku muhate wo kwerekana ko ari igihugu kidashobora gushyirwaho igitutu. Korea ya Ruguru rero ni igihugu gifite amateka yihariye, kuva ku mateka ya kera nk'igihugu kimwe kugeza ku itandukana rishingiye kuri politike, intambara n'igitugu cy'umuryango umwe. Abaturage batuye bararengana cyane, ariko bagahabwa itangazamakuru rituma bizera ko ubutegetsi bwabo aribwo burinda igihugu cyabo ku isi. Korea yose muri rusange rero yacitsemo kabiri, maze Seoul iba umurwa mukuru wa Korea y'Epfo, mu gihe Pyongyang yahise umurwa mukuru wa Korea ya Ruguru iyobowe na Kim Jong-un. Twe rero uyu munsi twahisemo kwivugira kuri Pyongyang, reka tureke kujya muri byinshi cyane. Pyongyang uyu ni umurwa mukuru wa Korea ya Ruguru, Democratic People's Republic of Korea, kandi niwo mujyi munini kurusha indi yose muri iki gihugu. Ufite amateka maremare akubiyemo ibihe by'intambara, iterambere n'imiyoborere y'ubutegetsi bukomeye. Amateka ya Pyongyang atangira mbere rwose mbere y'imyaka 2000, aho bivugwa ko ari umujyi umwe mu yambere yatangiye kubakwa muri Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba. Hari abemeza ko mu kinyejana cya 12 mbere ya Yesu Pyongyang yari igice cy'ubwami bwa Gojoseon,
cyane, umwe mu bwami bwa mbere bwabayeho muri Korea mu kinyejana cya kane rero nyuma ya Yesu, ubwo Pyongyang yabaye umurwa mukuru w'ubwami bwa Ruguru, kimwe rero mu bwami butatu bwa Korea ya kera. Muri icyo gihe hubatse urukuta runini rw'ubwirinzi n'ibindi bikorwa by'ubwami bw'icyo gihe. Nyuma ubwo bwami bwaje gusenywa n'Abashinwa n'abandi baturanyi. Mu myaka yakurikiyeho Pyongyang yagumye kuba umujyi ukomeye, ariko wakunze kwigarurirwa n'abashinze ubutegetsi bwa Korea mu bihe bitandukanye. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, Korea yose yarigaruriwe n'Abayapani kuva mu 1910 kugeza muri 1945. Muri iyo myaka Pyongyang yakoreshejwe nk'icyicaro cy'imiyoborere y'Abayapani, ndetse yiyongereye ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi. Mu 1945, nyuma y'uko Abayapani batsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi, Korea yagabanyijwemo ibice bibiri. Igice cy'amajyaruguru cyagenzurwaga n'ubumwe bw'Abasoviyete, naho amajyepfo agengwa na Amerika. Pyongyang rero yahise umurwa mukuru wa Korea ya Ruguru. Mu 1950, intambara ya Korea yaratangiye, ubwo Korea ya Ruguru yagerageza kwigarurira Korea y'Epfo. Pyongyang yaje gufatwa n'ingabo za Amerika n'abayoboye Korea y'Epfo mu 1950, ariko nyuma y'amezi make yongera kwigarurirwa na Korea ya Ruguru. Umujyi warasenyutse muri iyo ntambara, ariko waje kongera kubakwa vuba na leta ya Kim Jong-un. Guhera mu myaka y'1950 kugeza ubu, Pyongyang yabaye igicumbi cy'ubutegetsi bwa gisosiyaliste bw'umuryango wa Kim. Umujyi wubatswemo ibikorwa binini bya leta nk'inzu ndende, ibyicaro by'ishyaka rya Workers' Party of Korea, ibibuga by'imikino, amashami y'icyitegererezo n'inzibutso zishimangira abayobozi ba Korea ya Ruguru. Muri Pyongyang niho honyine habarizwa ibimenyetso bikomeye by'umuco wa Korea ya Ruguru, harimo George Tower, igisenge kinini gihagarariye filozofiya y'igihugu, Arc of Triumph n'inyubako z'icyubahiro za Kim Jong-un na Kim Jong-il. Nubwo Pyongyang rero yitwa umujyi mukuru, ntabwo ifunguriye buri wese. Abaturage baba muri Pyongyang ni abatoranyijwe n'ubutegetsi hashingiwe ku rwego rw'ubudahemuka bwabo ku gihugu. Ni umujyi utari mu bwisanzure nk'ubwo dusanga mu yindi mijyi y'isi, kandi ibikorwa byose bigengwa n'ishyaka riri ku butegetsi. Uyu munsi rero Pyongyang ikomeje kwifashishwa nk'igikoresho cya politiki y'icyubahiro cy'abayobozi ba Korea ya Ruguru. Ikomeje gutangirwamo ibikorwa by'imyigaragambyo ya gisirikare, amakoraniro ya politiki, ndetse yewe no kwakira abashyitsi ba leta. Nubwo hari ibikorwa byo kwiyubaka bigaragara nk'iterambere, ubukungu bwabo buracyari ku rwego rwo hasi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Pyongyang ubundi uyu ni umujyi w'akarere ka Aziya ufite amateka maremare ashingiye ku bwami bwa kera, ubukoroni, intambara, ubutegetsi bukomeye n'ibindi. Ni ishusho y'imiyoborere ya Korea ya Ruguru, aho mu gukoreshwa mu gusakaza ubutumwa bwa leta kurusha uko waba umurwa mukuru ushingiye ku buzima bwa rubanda. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe, ufungure n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.